Ning tabi lo khoi kun ku ELITETV na kai di bisu na nam na taramna okcheri ngasi si khoi lamdam asida khoi noma kam dana atar khon lai kana thol li ba tam du lai ka da ba mi han ni pun adu tongan tongan ba makhal makha kya gi thogo wathok kaya sing marakta democracy chat pa leibak ama oina khoi democracy gi mapanggal magi strength power si Mapungoina wagi magi lay opposition ki magi strength ama effectiveness tuna magi democracy ki strength only haina khangi sina kaya maronda tapi ba pomsing su lay adu ki matai da lay ba democracy chatpa leba ama oina lay ba ruling ama di opposition haina lay ba nakan ani sigi oi ba manaba responsibility adu lay ba matam da leba ku ingna tapna koi leba mara tappa shanti leba nunga yai khoba leba ama oi haina koi khangi sina tongan ba mafong kaya da pongdong na ba haidong na si lay si iboy na na buzi ako'y Manipur da Manipur sida ako'y hawki ba sa ahumlong gi mamang di dosen ba na ida na layag irang sige matakta ako'y miyang gi demand gi matungin na ako'y hawki ba sa sige hawki ba February gi mari da ano ba lay nga ama laba matung ikan na na tongan ba mafong kaya da fresh issue ako'y mamoy kap na bagi o ba natraga na miha ni pun gi o ba tongan ba issue maya ang tolakpa masigi matai da koi laiba laiba no ba laingak sigi lusingo riba koi himang khemchan hai jab tare mahagi magi de issue hora da dinati koi issue si lo chanduna koi shanti prona ba tongan ba khongthang ama maya ama pakhal la su pakhat na ngasi koi laiba situation ji henna alu ba film ama da lakpa matam masida koi laiba state sigi opposition gi laiba maikai de gi Pali ba lenga isina sangsen liba khongthang amadi tahol liba khoi political scenario maya masida kari opposition gi bakai di tawbai ba amadi takat pya ba aduga miyang gi jai khana ba khongthang sing adubu khoi punna khanami nan wi damakta ngasi si khoi gi state sigi congress de sha party gi leader ona lebire ba kai khoi ba dik chara ba khoi gi tamo kesam Meghachandra ni tamo ga ngasi khoi mapungai na lady ba present situation sida tamo laksani si huji si haugiba koi laingak si lakhaba matung dagi gan kanadana koi ukhul district ki manung chanba litangi police station gi makha da ton ba firing incident ma ma thokre asigi iroi na yamna fresh oina huji se trong lobby gi incident sina huji se pick liba angang thabun manga khakta ngai liba angang masa yauna hatpa duga tongan ba dugi protest sanction pada CLP ki firing digi micham praja si ba ho yaw bagi thodok se thokre tabu lenga ki maikei digi hoji phawda hairi ba thodok sing asida yamna praja sing jigi peningai oiba mong da matik sa ba lenga ama leibagi natraga na koigi packet pam thokpa necessary action se packet pegi mami se tarakta ba aduga leiba praja section sing jigi maikei digi su Sakar sida hojik se pen da bi kholau se lenga ama laga mayang ki awa si ko ani haibi asa ji taino ona bada chief minister home minister pham thadu haibo yaw na hojik se protest to ba hore ba karamba miyeng yeng ba ya aduga hojik ki lari ba political scenario ma di present situation sida kari kamaina thami ELITETV ki viewer kudemak masu official and marona bicho aina kaikum nazari ngasigi lady ba situation si Fagadra na khallaga sum henjalakpagi phibam amadi akoina ui loina na han bada trong laubida thokhiba imung amagi angang ani sikiba amasung mama boyam tamthina sokpa amasung hospital da leiba imung manung laikhidaba imung manung i thodo sibut yamna nungaitaba Congress Party dagi fongdok chari amasung maduga mari leidana pendaba praja singna yamna innocent oiba angang tha mari manga da ngai riba angang chahi amaga sahi mari manga da ngai riba angang amaga masi hat khiba thodok bom pokhai han basiga masigi mari leidana masi amadi CRPF ki pendabadagi CRPF ki kapthorok pun nongmaina ahum sikhiba amasung
isam mayam ama asopan yaukhiba madugidamakta nungaitaba phongdoksari tasengnamakti masi leiriba hojiki si shanti si lagadra na khanbasi sulak lakte hojimak bom pokhaiba then adagi tongan mafam kayada urkhul lambida besep jawan ama siba adugi mamangda naga amasung kuki anigi marakta yum kai kaya mai thakiba amadi misimina kaya thokiba mayam singsi sum lepa leitana chatharei maram asina violence leptri haibasi yam clear oi violence leptri aduna masi opposition congress party mo oina thamjaning badi violence lefan bhaibasi sarkar gi mathauni masi sarkar gi responsibility ni miyoi bagi punsi innocent akhoi gi civilian sam jaba parja mayam gi punsi ngak bhaibasi su protection of life se masi su sarkar gi mathauni opposition gi side gi mayam ama propose toy ngasi bhauta sarkar asina opposition bu thawai bidaba haibasi democracy gi masi artha lehendaba democracy gi masi gi daita mayam singsi pidi akoina kayarak hana all political party meeting taunana ba haiki megi tangahum 2023 dagi tholai ba thaudoksi masi community singsi shanti porakna naba famina naba honabada opposition ruling khaidana masi ekoi collective work to minasi haibasi ekoi loin hai adum haina assembly da hai then delhi ki parliament da hai adagi state ki assembly da hai adagi platform kaya da hai adu masi phawada akoi gi shanti gi wari sanana ba sida masi gi opposition ki role si thidona sarkar sin thamde habasi khoi hoki ba thodo wa thok mayam sing sin sakini then akhoi gi side gi di india vlog amasung congress party masi gi di matam punamakta shanti nusi janana leminana na ba hona ba habasi adu mai khoi gi demand ni nena thodo si sarkar na shanti la ani haiba khopa mayam ama leiragasu center government na masigi responsibility central government gi role se aikoi masi nei na bada khangbangam daba amadi adum lei central government si serious oide adagi leiribo honorable prime minister honorable home minister manipur gi matang si serious oide haibasi adum mayam parjana khangnaba wafamni miyam ima singwai nupi singware naharol sing sidagi hen waba kari lei adagi relief camp da leiriba mayam sing adagi sadharon parja mayam sing sigi masidagi hena leiriba irang sina so holiba mayam sing sina masidagi hena waba si udre politician sing su wai yum kaya mla honorable mla singi minister gi kaya tumna mai jakhiba adagi thugai khiba kaya thengnari masida sarkar asina shares hoidabase karigumba kanda intelligence fail oi haibagumba adum adagi den ngan tang taru taret kilona ba hingda pung amaga mi manga taba matamda trong lawi do thoki ba sisu intelligence fail oi bagi khudam amadi khona chauna ui maramdi masi thodokse hek thokpaga state government gi force si yam thing lai then adagi madugi state government gi force lakringai da the atopa central force hana changjele in the sense that madu state government na hana intelligence lai gidabne karmaina central force na hana intelligence si mo khangaga paw si leraga hana changai no haibisi always hangbe aba question singbe aba question su lai state force di nonga laga matung doina lai ha je hektar then adagi leiriba potu thodok to hek thokpaga madu state government gi
instruction makada the security ki measures arrangement madugi tawbu matamda jaga du bom pung amaga minute manga da pokhai ro matunda within few minutes ta madu cordon tawtana question dana operation tawrakanda nara leba sindo fana na bu khona budo kasu lete yes aduna masai sai sida kuna amabu amabu taitok tasin adagi thagju thagjin gi wan late in general सरकार के responsibility home department के responsibility दु दी उबु फंगदे अदुने बा प्रजाना सावनि से इजम जब प्रजाना हंगी बो क्वेश्चन से सीने सरकार अमन लई स्टेट फोर्स लई देन हाई बदुदे की बिन उबा जगह दा जेके आर्मी लई देन सेंट्रल फोर्स कोई सीआरपीएफ सिक्योरिटी बदुगी कनो दु लई देन इदंग रखदा बिन नगा दे उबा जगह दा state ki police station lay yes adu big over the koi ba matam da mafam ju loina security force lay daga kramaina rocket launcher gumba soba akoi gi post pura ganda mafam adu de ju fasana fix ta ga pokhai lino masi jingi icham chamba civilian jingina saw sine ba aduna the role of the security forces the role of the home department police department masi totally akoi gi yamna responsible si udaba daita si ro logdaba si uba aduna masi not only these incidents namang da thokiba thodok litang da thokpa thodok hoige naga amsung sina kuki sina yam si tawa thodok tu su sai lairibadu outpost ma'am le central force le state ki litan police station bi su laiba jaga inak nak port to the use hundreds of houses ma'am अखोई मई थाए मी सिना फोई अदुना लई बसे ही हम जिद थेंगरीबा मसीगी स्टेट की फोर्स सेंट्रल की फोर्स की रोल सी यामना मरम चादबा उबसिनदी अखोई प्रजानसु खंगे कोई पॉलिटिशियन मोंदसु मसी उबसे सुमाइना लईयब अदो तमो अपुना हजिकी लईबा सिगी लईबा कोई सिचुएशन मयाम जिदा कोई लाइना की ओइनदी होलिसे development gi makai sida kitang focus tawaga chatpagi mami amusu dum chaw taw phangi haidi mayang gi ihou leiraga so mal leiraga su ngang mang han makta su kangpopi phawra senapati chatlugi wari adi ngasi makta su khogi amang da segal liba sagal liba koi marakta khogi lagi daba imu si unaba su yawi tabu tabu public ki demand na law isigi oiba response hoji boki di siwa sona sangbu raga su lagi tabi je si makai ri sangbu raga su kaya responsive phang bagi mami ta de to botu lenga ki development ki work from don changsel leba adu sigi matang sida khoi development work siga adu ga leda ami leiba law and order ki situation control to siga ani sigi adu mayang si karma nan le adu ga karam mana hana lotion gani hana lotion bagi tangai phada bisi le hana lagbi ki si matang siga yan phajaba wa phamni leida kamada समाज अमदा शांति लेत्रबा लॉ एंड ऑर्डर से फजना मेंटेन तौद्रबा डेवलपमेंट कया तौनिंग सु तौबसिदि मसी इज क्वाइट इम्पॉसिबल मसीदि सुंगम नमोय शांति लेतबा मफमदा डेवलपमेंट तौबगी सरकार के अपामबदुदि लेबि याय एखो सु पानी डेवलपमेंट हाइबसिना मसीदि लोइबा नाइदना अदुम तौगदबनि अदुना मसी मिहात निपुन खना चैनबा अदगी युम मई थाबा अदगी सिक्योरिटी फजना मसी लेतना मेंटेन तौदना डेवलपमेंट हाइबसिदि इज क्वाइट इम्पॉसिबल मसी कानरोदबा वामनी अदुना सुमी दिन पार्ट बाय पार्ट अदुम साइड बाय साइड तौबसु याय हाइबि याय बट डेवलपमेंट सु दरकार दिलाई बट शांति लेतना डेवलपमेंट दि पोरकसु मोय अमरमदुना होय कांगपोपी फावबा जिरी चटपा खोटपा हाइबा होनरेबल चीफ मिनिस्टर की वाखलुम दुदी हमने फजई बट सेंट्रल फोर्स देन स्टेट फोर्स में हम योग मगर चटपने अब अरे हुई कनागो मिचा ममा हाइबा कनो सिदा कांगपोपी लाइन सिदा चलु बस त तोंगा चलु हाइबदी चटपा ngमोय yes अदुना अदि फोर्स में आमा योग मगर चटपदुदी VIP नत्रगसु
civilian amana su ngam gane security do pasna provide tawga chapani na adumi laiba poti trust deficit si leiri ba amaga thajena da si leiri ba amaga thajena da si hana ekoi porak ba madar kar leiye ba sarkar na su hona rangmani ekoi su appeal tawi ekoi na su loisal haningi mipu khudimaki apamba di lei adu loisal disi kari gino masi loisal na bigi daita di center government am su state government ji equally work tong na wam change coordination change adu ekoi di coordination si ude yes masi krai dagi coordination si udri no haragadi fare adugi state government gi force si labak si gi nation si gi ne central government gi force state si gi nation si gi ne ala swai si da civilian de attack taw si che masi security force si neutrality ama dakar lay yes अगर मसी करीबु कांदे सेंट्रल फोर्स और नत्रगना स्टेट फोर्स है न्यूट्रलिटी अदिगी वायस होइदब सी लेरकांदा सिक्योरिटी की क्वेश्चन सी फै नत्रग फते सी लाकनेब अद हुजिति सेंट्रल फोर्स सी कांगबु मन हाय ग्रुप मन हाय अमगी मिचंग चंगी हाय अमगी अम हाय अमगी मिचंग चंगी हाय अदुर तारगदी मसवाई एरिया सिदा central force and state force si neutrality laitri aduna trust si lainadri aduna ma bukan Iran si security sensitive oba security zone security ki fajana protect obo jaga da bomb blast hoi ni si yun thai aduna masi security ki sincerity se masi laitri masi kari gilo question si हंगदी प्रधान हंगी पॉलिटिशियंस इन हंगे अने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट फोर्स का पूर्ण फसना थबक से टाइड अप तो सदनी नदी ता कोऑर्डिनेशन वाट पसिना हारिबा कनो मैन जे थोलो कोऑर्डिनेशन वाली बसे करिगिनो हारिगदी सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टरा स्टेट गवर्नमेंट की पार्टरा अन सिंसर ओइद्रे यस सिंसर ओइद्रे तो सिना मरम वर्कान द कोऑर्डिनेशन जु लेट्री ने अना सॉल्यूशन से masi what is the road map to bring a solution na hairadi adai the sincerity su lainade adai coordination su laite then adai Iran si karamba center na amar state na amar solution ba pan da malai ha sidi swai sai dum hai ta pa yare ba aduna pajana hai si sine ha adu masi minna layak pasina मसी ताबीबा मसु खंगीबा फै ओपोजिशन की वॉइस ताबीबा फै अदगी प्रजा की वॉइस ताबीबा फै अदुना मसी लोशन बसु अराइबा दुम ओइगिनी खाली अदुना सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेंगा की एडमिनिस्ट्रेटर सिंगना सिंसियरिटी फजना लेरगदी आइबी मसी लोशन बासी अरुबनी अन खंदिया लोइना मसी की सी dialogue si fazana since the certainly ko masigi dialogue si fazana tawna si ude then constitutional means masi solution mo at the end the arobe the constitutional means संविधान की law की मकीना solution mo porna bohona ba hai bisi sutangai fadai balai only thing the direction to the Supreme Court, then adagi leiba mayam singina akhang hai sing politicians singna piriba suggestion si sigi lengak sina low di haiba simdi adum aikoina uiyaba man si phau de ko yi praja singi mai kai de gi su ko yi terror attack sa thari ba khulai pa ba singi gi mathak da military crackdown ama to ga dum ni haiba si kui hai ba tare khoi sarkar se demand to ga lai je adu ngasi phau gi di mapung pha ba military crackdown to gi mami je ta da ba adu si mathak ta ngai gi su de lei group sing gi ju moi gi designation camp da mathematic ham chana lei ta gi mami kya tarak pa mihan pum je su elep ta gi situation jam lai pa si da
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ military crackdown ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ forget and forget ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯦꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯂꯧꯕꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯁꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ forgive and forget ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯁꯨ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛ ꯉꯥꯛꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ military crackdown 하이도 내에서 하이제리바 constitutional means to them. aduna constitutional gi means 하이디 the labor police forces, district administration, whatever the machineries that we have under the government. Sigi mayam sina fazana effectively sina matanda nasai hona adugi military crackdown 하이디 두네바. Okay. aduna maram kanda masigi poche sina da district administration office ta ESP office ta madu adum onoi lakpagi wale sine yes aduna ngasai leiriba poche fazana akhoi lengak si fazana leitabadagi tholai haiba simadi yam clear oiba port amadi dum leire akona hoji political minus lobagi akoi wafam leite maramdi is a question of life Mulugi Pusi Sivana Tragasangi Wafam Lakana, Congress ki BJP ki have a question to Nateva. I couldn't palm the administrator do name. Lenaxi President Napa, Lenaxi Num Sum Napa, Constitution ki Matuna Lenga Napa. Natagan Swan Napa, Central Government Pamu Nataga Lepo Haga, Lengapu Lengatu Adu Natiev. Madam the Equity all state Sigi. I hold the dignity. No piriba Sanvidhana piriba the states list, then central list. Hydra to one constitution religion. State Amagi, Lewak Ama, Lewa Hive City. Ekuna central government Yamna Hiza Remunes of or Natraga Mena Hiva Hidava Hive. I think you question later. State Amagi, Lewak Amagi, Cabinet Council Lamana. Magi Tofum Topa state subjects in the packet from Matamda. Central government give to the important, but we need coordination. yes Madagi coordination, I state government a what will do central government in advice that we will copy very high. But if British had a letter of the Madudi Lega Natia, Queen High. I don't know, Morgana Sayi lady the Bossy Yagi lady will Simian, the Sina Davasi. Masi namram workanda and then ahoy masigi fellows namsi la even okay I'm no idea Pajaba and tomorrow for me from Jaduga Makadana we Lakshani Homse Huziki coordination what bagi Mamitaba Duga Lenga Amalegasu Mapung Hadaba Sagi Tuan Ba my factor Kana Sai Lady Belangaxi failure of Belenga Amani Havigi Makudam Sangdam Ma Tolapagi perform develop can also be laid. Other days the Hazuki Nadi Lay Prazazi, 2023 the Hovaga, Awabasi, Amatin Ragalai, Aduga, how you still Lashan Num come the beginning the labor, do Matida, a him the Mum Captain Lapagi, Maitega, Cookiga, Gimarapel, coming a crisis, 2026 with the coming of this year. Tangkul the Zoom on China, Pagimami, Masa, Tower Pang, even Matazuki, cross firing the BSF Jawanama, Constable later, Pagi, Paulay, Dimatida, Kulgi to Antoine of Hunsinga, Koi Haiba, Kongjang Johnson, the Koi Tangkulgi, Ichi and Mamusu, Koi security force na, Poo was able to be as open than Pagi Togo Lady. She labeled Laxini Wangi, Hana, River conflicts, communal drive, Hajavatare. My people cookie, Marpel and Bajahi, Tankuzum, Yokshala, the labor. Although she is now the Iran, Pixel, the Libra, South from the Libra, I was just a Pagasi, that's a mum of Hagatra, Ganta, the Bamus will create a river, Matansida. See, Matansi, the Muimo Chica Minor, you come and prove it. Absolutely. Uziki
tangkul lamdi kuki ki wafam du lakri da thawdo khudi makse masigi responsibility then accountability transparency masi fajana gome namana leitaba matamda problem khudi maki hawrapam root cause so still la say for example thawdo ama thoe initial period ta any thawdo sigi tangkul or cookie thawdo tu tholu matamda immediate koi measures लौखट लगा justice तौदे wine discharge तौदे अदना वसी मणिपुर दा district खुदी मुक्त थोइबा maybe cookie and meitei cookie and naga थोइबा थौदो वाथो अदगी even the drug की problem थोले इवा मैम सिंह करम बल लंगाक सिने justice पीडिगे kaya yang justice pirige wine বিচার si kaya torgi haibasi choice la eba aduna masigi dili justice deliver masi tawdragadi thodo wathok si sum hen invite to kane hegel kane aduna masi last lai si responsibility accountability and transparency choice this lengak ondagi character ne haiba character si lengak si dele rektrabu matamda one after another thawdo wathok si sum lakane maramdi state si akhoi pulumang khai ipu kudimak thabak phudebagi chang yamna wangi adagi educated youths educated persons sing si thabak phudebagi chang wangi thabak subham nubham leite then company factory mayam ama thabak employ tawna bar leite project gi number yamna tang dagi leiba means mayam sing si leite basna mahor kanda parja sing sigi on dress ama di haidi leita pham khangdaba larik ta mugaga mapanda larik ta mugakanda graduation lor kanda MA lor kanda degree pa kanda thabak to bam no bam leite gi awa basi nyamam lei sarkarna thabak pi daba kuide thabak sahi khudingi vacancy mayam mengeda ba men mangumde maybe akhoi gi due to the financial crisis thing ngak yore no everybody knows aduna masigi financial crisis leisina thabak pi daba poching moment tangba adi inflation control to daba india da khwaidagi wangba inflation si Manipur is above 10%. The rest is under 5%. Yes. Aduna masagi lei problem sidi khoi mixture problem ya mamin lei aduna masagi justice sing si deliver tawde that level no phare karor chani gi drug phare karor chani gi phare bill sakre then it is inviting another drug business haidri drugs notes mayama lakre sing ai dum bill sakre drug karor chani gi international market khwai wang phare Manipur da le adu bill da dum thadokhi si justice deliver tawde justice am the people adagi number adagi min halamne masi adu bill sakhi ene se kya aata hai aduga justice deliver tawde aduna maram orkanda thawdoksi yada yaba Manipurasi law leitaba lengak asigi makhada law leitaba adagi lengak leitaba nang tawe ngakang ki emotional loba solution macha ma torkada express ya kharapi ba then thabak ampi ni na laptopa chau crime adagi tawbo ko punyam ni sum chathar pasina asi kanlu khudimak amaga unity warataba adagi kanlu khudimak magi wakhan khatta khanar ko mayam sena social factor mayam su lere aduna maramor kanda masi politically si solution to godabane adu masi tawdabana maramor kanda masi gi thawdoksi one after another asum thawdo watoksi nong masing hingale tha manga da ngai ba ngang da bom kapsale masida sida bom target to matanda district administration da ASP office da abagi government gi department da bom kapsale hai na the masi yamna khoi gi sonba jaga da vulnerable jaga da civilian da ne kapis ya ladu targa di masigi lengak sina masigi si war futinga
within 2 hours da masi mana le mi se phaba ngam da se chayak pi openly masi chayak pi ngam dri se mi se phaba ngam dri se kari gino when we have 45,000 security forces over our own state, our own security of the moreover this many central security forces central security force na sigi mayam se chalo Suchanpur SB thogelo adagi Bishapur SB thogelo nagi 100 team Phasema gi 100 team thogelo adagi Thawal SB thogelo adagi district mayam sigi Sekelonar gi Phasema gi 9 IR gi team thogelo har kan cordon to ka phab matam da ko tawum matam kilometer amagi area jaga operation tawum matam da kalpit to krai sin de dam masuma mayam amasi akhoi security gi home department gi asoi ba khara si lei then adu chawa rocket launcher rama yu maya du pusla pu matam da min u jaga da CRP ken Jammu Kashmir gi JK army ken police station da kan kari gi adu intelligence advance ni kham ngam da no aduna masigi mayam si akhon haigana Congress party na haigani haiba then political ni haiba that is not that अभी मैं तेरे को हाई दी मसी सरकार में कि तबुन तो पर responsibility दुनिया अभी मसी हाई रेगना अभी opposition दे टेक तो होगी plan में तो होगा चथर गदी अखुले बात से democracy का मामला में भी फिर हम अभी कोई प्रकार में वार नासिंवारिबा नासिंवारिबा IDP सिंवारिबा मसी कहाँ solution पोकनी when there is bomb blast killing innocent very children adu tadi shanti kamai prokino sonda kangkupi satta senapati da sapa then jiribam da chale haiba shanti gi mission chale hai sonda da civilian da tha manga gi angang da sahi manga puti angang da boom rocket launcher sophisticated akhoi gi rocket launcher capsule kan ni halga kamai confidence building to trust building ji kai lakino adu da shanti si Laitri, Santigi, Honorigo, road map say. Masi, Ola Tayana said crab. Habidi Parame assembly the Hame, Parliament the Hame, opposition. So, what is the road map to bring peace and normalcy in the state? Adu Kaniki Hagadi, so he home Kanahiada. Another how low a holy Sahi ahum road map amma puthoko ngamdraba then another sahi kayam ga tawgi ni kayam ga sirwa matu da road map puthokto no road map by the city di kuda da puthoko da bi masidi aidi kamana santi tawni kamana dialogue tawni adigi kamana khogi nangi hujiki crack down tawgi adigi shugi webi adigi monitoring tawba tawba adigi karamaina am si disam tawni haibasi is a part of the road map adu me am effectively tawta hai in coordination with the central government amasi state government si tawta hai simple maksi adu summa bawu prada degi then secretary meeting famnadi no amasi adu akhoi haiba road map me am si implement taw ngamoy ho bi gurumati wakhan da gun shanti hona na bagi shanti bu pam da kana legini sakar pai besina ado madu phajaba policy phajaba plan phajaba implementation taw dagadi akhoi justice phajana pidregadi sondana shanti gi kolaw lawba shanti gi mifam dili da chalaga phamba wati da shanti gi mifam chalaga phamba sondana bom top mayamna angang sing da capsule laga nupi sing da capsule laga civilian sing da nungui ek capsule laga thabak ta capsule laga mabuk ta nungui capsule laga halaga di so kamai shanti state da por kaduni bno da ko ene ne wi ba khoi si masi akhoi gi responsibility si opposition gi natra su sei bi di du yawe adna ko jinu wai te hoi ado yam bhaja yam chumma phong atani ko gi Lairiba, Hujiki Labor situation, the Pajamiangi, Awa sing yenga
ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯣꯗꯃꯦꯞ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯖꯔꯒ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯤ ꯇꯥꯕꯁꯤ ꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯛꯏꯕ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯂꯦꯡꯉꯒ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯦꯟ NRCꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯏꯍꯧ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ NRC ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯍꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯨꯡꯄꯟ ꯄꯟꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯄꯤꯁ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯇꯣꯝꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯏꯚꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯖꯝꯃꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯃꯜꯂꯤꯀꯥꯔꯖꯨꯟ ꯈꯥꯔꯒꯦ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯣꯂꯤꯗꯥꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟट ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯑꯒ ꯃꯩ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯐꯝꯃꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯔꯒ ꯇꯦꯂꯤꯀꯥꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯗꯤ BJP ꯈꯛꯀꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯈꯛꯀꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯈꯟꯅꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯂꯧꯋꯦꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯏꯁꯄꯤꯁꯦꯜ ꯁꯦꯁꯟ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ
innocent civilian ama kapa ga hala imne bomb pokhaira sophisticated akoi remote bombing ne man India langa ki jo khoi beti bachao beti padhao na scheme program ma pa khali si je 5 months old baby child khoi bipi macha man ha ba tare yes bipi sing ge ba twan ba privilege scheme man khoi khoi Manipur di yow yow de film am da du lai re ba yes aduna masi aikona assembly da phajana adum tawbu yai ado aikona masi gi khanasi haiba matamda adum akoi gi importance debates ki importance pi da hai tare ne sina transparency je swaida lai hai se swai sini I'm not blaming to the BJP government yeah but akoina yamna senga the khanagasi solution ji collectively work together chahibi sinda khaktani yaro thabak oina yes press conference amada adagi public event amada adagi occasion amada akoi dum ruling ki opposition ki khaijina thabak tawminasi haibuduna yaro madugi responsibility myam si koili lomi bam sange adugumba prosi uda bhai tare ko aduna myam nadi akhoi साधारण प्रजा नदी इमेली हुफु के दौले रिये हाई रेसिडेंसटा अखोय तौगदब मीना तौद्रगा nga ji dum yaw na अखोय थेगम निंग बदि नति अखोय की रिस्पांसिबिलिटी दे कोई वाक तौ जगे yes अदु पीगे दबा कांगु न पीद्रगति अखोय ना मदु पाकफुक ngam जरो है हजि लेबा चेंगावबी की थोदुक सिगी मतंग सिदा justice fajna tawnana ba akoi sports social lore India block na Congress party gi auraga maduna justice tawnana bi damakta sarkar da demand tawjari ani subada maduga mari lenana CRPF na tang tariat ki majigi thodokta civilian mayam amada numai kaporo kolaga hat ki bami hum amasung asokpa mayam dugi judicial inquiry ma sarkar na conduct view initiative view aduga madigi kramaina thoki bono thodoksi adegi siba mayam sing du kramaina sigi bono haibna siba parjada hoi mob lakpa yai khopa yai mob lai haidana bu mobu hekta direct adi thabak ta kok ta mai du ni kapsala hatpa mukti madusu akhoi gi illegal ori haina lawi aduna kayumba hoi civilian jin dun barale rame harigasu judicial inquiry mati conduct over akhoi Congress party musu dia block tu madumba demand tawjari marale basing dandi pin na bidam thank you tam tabagi chilla matam kya bu kai thopi duna ngasi ELITETV gi khanaba interview asida matam khara khak pibi duna mayam gi yai fanaba amadi hojik hojik lariba present scenario mayam sida kogi idea share tawi bi damakta tamu hania litena thagat ba phungdok chari aduga hojik hojik lariba present situation sida lariba lengak amadi praja singi lariba condition sing sida mapungina lengak ki maike de gi thoiba thodo wa tho mihan mipun sing sigi eba justice deliver tawada thintha matam chana lengak ama lairi haibigi magi thodang adu mapung phana utpa aduga maki oiba accountability responsibility yamna transparency laina thabak tawba adugumba sing adu daga tabagi tangai fadaba sing aduga masigi iroinana center amadi state ki marakta mapung phaba coordination ama thamduna lengak lebak sida kogi lambang states ta thukle be su sing asi losinabagi mapung phaba go map ama puthopagi tangai fadaba lai habo hum sing aduni thamira phom asi makhata na kogi lebak ki oiba issue sing da kogi dum tamoga thengna kogi myang gi ba pung moshing oiya ba khana nei bagi tanga zum lagjara ke ngasi go nadi tamoga ro bena ka na khurji thagasare